munonga umurebe wa Tayaristi kandi iwo agumisirizaho bari munonga nokora kurungi gurebwa ngo waguma Oria Tayaristi TV rizoba okero Onyum Christopher barugayo High Court yarugayo ya msharo mshango ogwa karabaninga ogwo kumwita bitu ekibuzo ningu nubaza kumwita nubaza gukora ki mwene rizoba twatayisa Kanso Clinton Mutabingwa arashobore anshongeje aratuterera mutoki akongera kutumayisa ekiriyo zakugendo misho bwa nyuma yenchwa mu eji mwenu Kanso nanishaba oyirire hanuya otshobore kandi oterera mutoki abariyomba kureba ahanshongeje o live at Tayari West bari munonga okunta isa izoberi kugamba mushango gw'abantu batwire nibenda kumanya kugendo misho narsi oba government eri kubane bagambira ninga kote byakubane ekora ngagari amazoma ikibuzo ningu omushango gwa Okero twareba High Court nerugayo ne gushara kandi Christopher Okero bagira ngo bamuteka karaba mbwenu tugira masiko ninga abantu bagaba bagira masiko ngo baza kumuteka karaba ninga nangwe echakaraba tine ya kigambere abantu no baromba cyetekaho okugira ngo bamucero kufa ariho miringo mingi yo kwitaramo iryo mu mateka mbenu akaraba n'ikigambo cy'abantu bateka maybe cyo bayirondire konke kigambo government court ya mucero gukora ki ogo kwitwa mbene ngere ibaramwitomu prison services bono bamoko kubasa gukora kurengera ibaramwitemo konka ariho processes nyingi z'abantu bine kumanya ngo ya the government umukomeshamuzeri zoba yasaramungu ayitwe konka hakiro processes zaho kuza kubaho we n'abantu batateka ngo naza kwitwa nkanchaka n'iki akuba kine yo chance ye yo kuzuruza ngo mugaramuzo kwiyakigambaje ngo munako 14 ayino bugabe kuba yazurize konka no bucyakube kitari yecho kwa kubatazurize akiriho imitendere nizo aho hagati bine kurebwa ngo ejo fayiro yarebwa mu koti enkuru na Supreme Court yagishizuma yagihamya kuri namazi meke kifubero asemirire gukora ki kicyo bwaho narisikwitwa kandi ubwo yakube kitari necho no Supreme Court yakusazire mu 2010 yangu omutegeki wihangana president ni wayi no mukono mahango omushonge yo gukora ki eyabantu abaryabe henose byo gukora ki ebyo kwitwa namwe niko muri yecho na Supreme Court no bwe kuchamisereza ngo ayitwe neine kusindika fire ejo advisory committee nurse committee erikushizuma ebintu emishango eyana gumana nasema hango yo kwitwa na nebifubiro byayo ikabanza yasindike jo fire na nebijikwiseho umukitongore echo cha advisory committee bakagishizuma bachimara bakajiha president akagirebamo aho ntwari kusharamu obo muntu ogwagumize mwayitwe oba musasira oba narsi amuhereze kifubiro ekice ekikusinga konke byona basakorwa umbwire kurebuka ngo tiyakarengere myaka 3 akwa yarenge myaka 3 njinje manyisa ngutachitwa ekifubiro nja kuhinduka kirga kwitwa chebe okusavinga myaka 50 mu cyomi bwene ngo kuwashobora njimanyisa ngo hakiriyo byinje byo gukora kandi turebere buri zoba no batekaho omushango gushobora okugushurijuma kwerezo bujurizo bukurumara mwana wenda kutuma insangu obujurizo bahire kana nenchwa mu ya already izoba nenda kutugira ngo tiyamara neitaga mukushijuma then president na wagarika arebe munano buchiko bundi bugarike burebe koti yakorogwayo kandi kinkuhamya ngo nico kirunjo mu mateka abantu bagabana n'abafirwa abantu babo bafuna uburinganiza hamituma ahakuba igesha hatakuza kurekurwa kandi ahabo kugira ngo ekiri kine kuba cyo kureberaho twamanya bikibasa kwanguha ebyo ne binagamba bakore ki bikorwa mbwire kandi umuntu abasekora ki abase kwitwa ako bankegesha desperate ya punishment z'abantu abo kwitwa zikanzemerera umurubishatu no kweyongera konke ziri confirm do muri yecho ni kanshanje na munana ki zonka mweno reba ngo hari abantu binja baye bari ahabenesho byo kwitogwa Christopher Okero tugogo kubanza kwebwe kifuro cyo kwitwa okwentana so yago no kugira ngo ugwe bugira kamera munonga abantu baguma mba following proceeding ahabwe gikoti eyo omukuru w'ekitongore kiramuze ya resere ezo kugira ngo zubo myanya eza mobile court na mobile court so ejine yo kubanza men eyo kureberaho konka n'imishango mingi yizire mbahe bufuburo byo kwitwa abantu process nezikero konka abantu bagira amasiko ngweki
cyahereza abantu ecyo kureberaho ngo abayembenda kwita nasaba yembita bamango ekifuburo cyo kwitwa kikora ki kiroho so okwitwa kuroho na koti nekereze fuburo yo kora ki abyo kwita aha nshonga ya Court of Appeal ndinga Christopher kwehozaho ninga kushaba ngo bamuhindura kibonerezo omuna kwezi 14 Christopher Okero kiyakurugayo akashaba notekateka nkoti ne basa kumuhura emchenderezo ninge muhindure akibonerezo ekyo kiri akoza kwa abanyamateka beye ahakuba Christopher ni mpamyangu abayine baroya abashimye kwamba mbakorecho oba batakarigire kujye cyo batugambira oba bashemererwa n'ekikoti yasharamu oba narisiwe Christopher yashemererwa nacyo ninga yikirizangana nacyo twabasa kumanya konka enshonga yona uroya we ko ari mukeyo narisinaho Christopher yimukayo yajya tukurigirira okubyagenzere nyoweki tindikirizangene nacyo amateka gine kora ki gine korogwago so abantu bingi mbenda kurre kibakwenda narisimbenda bakorwe kibakwenda no cyakwa kitari ki mateka azecho nkireta ho buzobu kiretera n'ensho bizabaho konka ko kwesiga mateka nkato kubareba nibicuruzo mu koti ekasharamu akitwa na kuyasharamu ekindi kitari echo nacyo babine kora ki kikireta mwenda nakwara ya piringa kikoti avapire rasaremu nicyo kikubasa kora ki cyo tukugenda nacyo mwen turi kuhendera twantushaba otu tugambire kurugirira ngo koti yasharamu notekateka ngo ekinjo cyakiri niyo yaberiye enchwamu kugenderana na iki yakozire tinkunda kwentekateka yanje na munonga omuramuzo mukuru yayahire ki yayahire ensharamu ye niyo koti nkuru eri kubasa kusharamu kufa k'omuntu narise kuyasa kwikifobero itwe nkabaroya otamchirire nkashomo facts zawe nkareba niki nimbaso ubutaha opinion yanjye shaheje konka ekinkube nindeba nindankoti yasharamu kikire konka kitako Mario Okero wenga hapana emishango ni minjo mu makoti iba kuri room sessions konke ya Okero ebire so speed kandi nindeba ngwiteka rya Uganda mu constitution bajangu buri muntu ayino bwayo kwingano bwa mutaye so twina abantu abisira abantu abaferwa abantu babo korabiro mukitu abantu babo tubaka hozesebwaga barinzereza high court session izitakubaho in time no shanga umuntu amazire emyaka 10-20 atakoze iki atakaresirwa mu koti aha bwacha tuntureba Okero gonka yes koti yasharamuje konkite bituri kwenda ni byinshi twenda kureba umugote mu bihome no guhwamu twenda kureba ngo abantu ari mu homa mishango mahango nabo kureba ngo it was obvious bakita sejo emishango yabera kwena yebe nko Okero yadogo Okero gwabaho erizoba cyawe cyo kureberaho konka emishango kiri myinshi nakugira ngo yotebire tefunde chance yo kuzomu kamera konka nubwo kugire nkaha mukoti tuyambare shaheji akutaro muco hakiri abantu abari yamishango ya mada abatakarebaga hearing is speeded to this extent barinzire sessions zikwasa kuba mu mwaka mundu 17 so echo nintekateka ngo omuntekateka yanje koti omushango Okero yasharamuki konka itwe nk'abantu ekituri kwetaga no kuranga uburyo omwe ahariyo mishango y'ekikecho gwahururwa nko Okero gwakora ki gwahururwa emishango yatandika kwera ryo mbwire twatandika kureba oburinganiza no bubaho buri muntu kitaba side yo Okero yonka akuba haruna nabandi abakozere ki abakwitaga oburinganiza nko webare mnonga kanso aguya bar kanso Clinton kani anatshobora ahanshonga ya Okero onyum o high court yargairizo bakushobora ngo yamuhereza ikibonerezo ecyo kwitwa tuminji ebitwinire atayarwe scanner ebuka tuwargaho na Susan alino mukisa omurimbara